Hello, atui karak chimning mi chu Zeidah Gout asi ti mi kha atoi fian nak in asilai I Zeidah Gout he asi ti sia chun uric acid ti mi kha kan thi chunga khan tamtuk a umronga khan hyperuricemia ti gout kha avachok khauton I gout chu ki arthritis phun khat asi uric acid crystals ti mi needles bentuk tim fate bentuk katila juti khabentuk kha ru a umcha khan gout kha avachok ton mi ase uric acid cho Zeitindah kanpuma ti sia chon purine ti mi kha breakdown ai to tika khan uric acid kha avachok ton ma purine cho Zeitindah kanpuma ti sia chun atu kan ei din mi pola kim purine mi chu chun a hlei in kanpum ni hin natural te jong hin ma purine kha achwa kanpum jong ni base DNA sarnak ding cha khan purine jong chu aman mi ase gout hi sudden attack ki rualo pikin achuak langmang afak ngai mi kha se a flare up chana khanti ma gout kan nei lo chu Zeitindah kani thaila ti sia chun a blood test to ase ma blood test a khan nu lati pa kha kan number kha ai dang nu a khan chun 2 to 6.5 milligram per dl kha a number chu se ma kar lakhate pa cha chun 3.5 to 7.2 milligram per dl kha pa an akar lak a number ding kha si katila chuti kanpum chung uric acid tampia ummi chu Zeitindah akan pum hin a hlau ti sia chon mainly atam u cho kankal kanjuna khan uric acid kha avachuak ton asilo le acheu kha chu gi tract kampo le jong khan akal mi kha ve ton gout thi mizei bol ni khinda an nei du khun ti sia chon nu na in hin pani hin an nei deu chu chun a thau tuk kan thau tuk a khin chun ti ma kha jong kha gout jong hin nei hi a foi deu chun alei in zu ading zu kan din tuk chun beer te na kan din khaban tuk a khan kaw a chuak khau chun thikai anei mi te chun chronic kidney disease ki akal thalo mi katila juti khaban tuk ni khan ngai du khun ngai kha ase aleng over the counter kan chok kho mi te ma khin zaini khinda uric acid kha level kha akai terve ti sia chon pakhatna chu aspirin ase aspirin kha acheu alenga chok kho sele minung tampini kan phanmi se makha gout anei mi cha chun shielding asela chu chun niacin ti mi niacin chu vitamin B3 ase athatna atampi sina in gout nei mi cha chun arak thave hoilo niacin chu over the counter OTC zongkin chun a hlei in via atu kandin peng mi te kandin lama mi Red Bull se chun Monster se ma akhin niacin tampi khe Red Bull Monster tampi an that lo nak hlaya khan gout angei mi cha khan chun ma jong ma kha athalo chin shell chin ding asi chu chun diuretics ti se le thikai anei mi polni khan sidin mi se fruit pills ti se le ki kan pum chung ti tam tu lo nak khin ma cha khan din mi ase makha gout nei mi nan si thikai nei mi nan si akhan chun nan si je ban tuk kan din ti mi jong kha I check kha abipi tok mi ase role kan ai mi akhan ti Zeidah avoid kan to ala Zeidah kan shella ti sia chun organ meat kha sela ma pol cho lai hol chun achung ril pol ka tila chu te athin ti ban tuk ti akal ti ban tuk alung ti ban tuk chu chun to dop ti ek umnak ti ban tuk chun alei ti ban tuk chun apo achek ti ban tuk aril ti ban tuk achung lei ril pol khi mi khi uric acid level an kai tar tuk ma cha khan kaw anei mi nan si iti chu tuk tak nan apuang lengmang mi na si labanga khan chun khaban tu kha cho shell bakding asela chu chun high fructose corn syrup ti mi he sweetener phun khat ase ki beverage tu tepol khin chun kan din mi tampi khin an the ton makha kha shell khwa chun atha tuk mi ase role sa tepol khajuti shell thu ok chon tha ve lo zeiban tuk da limit deu in kan ok asi ti sia chon
red meat เช่นสิ red meat จุคี beef ที่โจซาที่มันจุนตูซาจุนวอกซาที่มักค่ะอะไรอินที่คีลิมิตต่ำตุกไอซีโลคินไอมันคันกลมเตลงค่ะไอดิงเซลาจุลว่าจุนเกาค่ะflare up คีวันฟ้าแต่ต้นหลังมังมาจากขันมาขจอาจจะตกเตดินไอเทียมค่ะไปปีตุกจนจีเตจงเสเสจนอัดลุ่มตุกมีฝอยน่าจน added sugar มี sugar ต่ำมีอัน add มีปะปะค่ะเชลโคสิโลเล่limit เตอินดินไอเทียมค่ะไปปีตุกมีเสจนseafood คินที่ purines สังไงมีอันsardines งาติมบูเตงาติมบูคี purines ต่ำไงมาจากคินกาวอันไหนมีจากขันจนเชลสิโลเล่ limit เตตรงไปเตลงไอจงค่ะไปปีตุกจนshellfish คันง่ายกวางที่บรรทุกที่จนจังไอที่บรรทุกจนoysters ที่บรรทุกmussels ที่บรรทุกจน oysters ที่บรรทุกค่ะมาshellfish พวกที่ purines อันต่ำไงจากขันกาวอันไหนมีเนี่ยขันจน limit เตนตรงไปลงค่ะไอจงค่ะไปปีตุกมีสิอีก้าวที่ไอ flare up ที่ก็เห็นอาฟ้าตุกจากขินมีหินหนหนักเปียกไงนะอี left untreated ถ้าเตนอีทรบุลโลอาเซียขันจน further damage ที่ตัว flare up จานะขันเตมารู้ค่ะอาโชจุนอันดัง tissue ปอลงค่ะอาโชโคตุจุจากขันอีทรบค่ะไปปีตุกจุน gout อันไหนมีโจอะไรอิน kidney stones ที่กัลขันลุงดูตุกจุจากขันเกาเนี่ยขันจุน treatment ท่าเต็นอีตัวค่ะไปปีตุกมีสิอีมาจากขันซีนันดินมีอินสิเสจุนไอเซียขันเทียมค่ะหาวตุกที่ค่ะตัวกวันชิมดูมีนาสิเอลอม